utetemeko. Na kitizo tunaona kiendelea. Kala 2012 kifika kwa chanzo chanzo. Kitaikila ni na je yuniende ta boy. Kila na mumali ya na wozo ya jato kuma kuno duko. Ile mutala. Itole na ya baje. Sini mweja tikiwa yana ide ko. Ndio ndo meambo ile. Tena huo. Yu tunavika bandoeze ya matusi nyumba ndakao na ukao nyandimo ndo akao. Wewe uko na wanawake, wewe ni malaya. Na umeta uji umandine uwe uti oke nyumba mewandia mewavyo yewa alile na mwandi teji kwa mungu kanani ndio wewe tu ateta na kanisi na nyingi wale anisi na nakala na maji na kama hicho ndo mbona bora aile kuita tangie ba utio soka muti akane maso vile tiana sio akane mati ya mume alame ni kolokolo wangu the boss na maso vile tiana sio ai do tinda tiania na mbemba ute na wewe ani ungu tendowe wewe ala hii kwa kwa David kiasi yote yoka kwa kesi au pepe kilo na pesa unajijeta kiuge ya mola au kama kwa live ni ndio kijana rumu ndio kwa kijana akatwa chache ile chakala tu ndio wage mani kana kumu ngoma katadena no kumana kana mondo no wa nyingi imandi akala kwa unaona hapa nyingi najua na hapa nyela kwa akikalia maisha zina kitu kakikalia uno mwele wano wa mwele wewe kupia choke magindalo kana bale choka kipeka lezi ndagani hata you will know kube wake akite kuma na mundu mkuu Nitao ki utetemeko. Nitao mambo tinamu kayo hello wa mukata mwetu ya mwaito na mukanesa we mitamboni ya mbaito nita wasami ya mulinge na ninaanza uyawe atenena nao wenena na Sela yes Sarah thina ni mwa mwetu ya mwaito Sarah nyezi na wako ni wan kuma na twawa nondo vinola nena kwa kuze yantwa twa nena niena sia yani nita vena wa umanie na sia nondo wa kwa senengo diskulo asinga liko iba kula netwa ito yu yumbe wa kutoa wanyene na tabitike mwana nengo diskulo na chono ndo anti wa kene wese tuendo na kya kunya nyake America kuna ya USA mutazia mwana nike kwendo twana na mwetu na kya seno kujisukulu ndo na kulile ke mwana ke moto ana nike kasema mwetu la meonena nake ndo jisukulu yuti kama nene ma seno kutuma blo wake ndo weti mtu aenu aumie kwa mume asiano kutuma blo wake azikito mazinya eza kwa aisia we niende de skulu ambozi kwa nya kwa mutazio huu na mutu mavala veza kwa amutazio weti we mwene mwana weka na anazi vala veze kwande kwene ya nuhu kumutazia ndaendia na kwanza yangu ve masoka eza kwa emule masoka mewana mutaje ende tusoke kuya musi blosi yako siasa nezi skulu lakini we asia no kukunya sisa wake simu manene ni huwa mutaje kana ni huwa wano katwa mwana osu skulu na ende kuna simu asia wanondo mwetu mwa isie wende okengwa ni mwana ke wake nondo nwese ndaka mutwa skulu niwe ukandwa yukwanza nguvene kalanga 2012 na sinengo di skulu na atako buyiwe na nena mwana na atako mwana anesesange mwana azikane yake atatu na sinengo di skulu mambe kwa siniti nikulia yeta wambetia college no na ekani zinekule skulu sunondo matinda amanda vito mbeti college nondo mona atanile ambeti college na zina kulia 2017 na kulia na mutumia message na soka na nena nake na mutapia skule na kule tiembe wanda gisine kana na ene zine kule mbeti college na kutaje nengo diona kulovo wa school fees niende sosiana na kutaje na ndo andongia na yule na miaka 3 mamu yule ndozi ndongia kunibona kuniweza kwa simu na mutazia nyene ndo na mutume message
yani naende tembu tene rinazineka interview na nazita natumia message ya kwa tengazima tuko 26 mwezi wa 5. Yuna kwa mwezi wa 3 nakunia sister inilo simona mutaje na mutumia message Yesu. Ambia kwa sendio di school na mutaje ni wanambia wako toa nina itini ngudi school. Na nye kila nesine kuzi school va yekendo kingi. Na mutaji nyenda mundaji kana nemo kwa sasia na ile mweka na chone zine mine skulu no kango sasia na kana na tuwasia na kuito kana tena zina andaji anenga 2 weeks anenga 2 weeks asio kwa kasi ya sasia na isu nandika kukamukulia mwana no mwana ndo mwese mblo wake atinda komete ninya ne manda na natia na isusi kitokwa ethe akuyo akwe na tabone sister inilo nyana akunyeza kwa simona mutaje anda jisena isu kwa tabisone block ya kutwa tena musidio to otwa tena musino di school na twasi na school matia kule sana iso maana chao magesa chao nyana di school na nami na nasioka no kana la tena mataje neziwe anza pani nyo kile tuzina chembande kwenda nizi ninyeka nono nese ba yo twa unandwa nye ndani kale nyomba ndana azia kwa kanga gulia niendie kukezia siaona kiatu kyako okundu kwaso ta kilomita monza ngakunya nyana mukunya na jaka ndazia wanacho umungu atavasioni mume na yu kwanza yangu vyanti wala watuye na chene wandeza sina yuku maumavo yuni ona kwa na venosu yuna zisu pulu na kikwendo anaonena na kwa na chao yu kwanza yangu ve nye nembangi manza sana kisoma na chao kia chao na pia na siya kwa ta yusu kusi ni pia waniza kwa inavikia bando na mutajenye ndio kushughulika na school fees na nombe za kwa ole mwana ola mukuni wo watu ambodi ziwangili 21 shopi no mama nekie na mutazie mutina uvaye ndo na shule kilikia na kweka shopi junye aya anje jumanya kila mokwe kola mokume school fees ndio na pesa soma mwa yoyo nita mwele sina soma na nitabone twaisia na skulu yunga kule yumwendeze nekata musaone kumutia akani kwekata ndo va yuye okuna hata yune kokoma kometa yunye na ma kokuma semweti olona twaitwe mbondi ngase oke skulu oke te flight ya seno kwekale kukezia siai yune kule nyene toa nisi ya school fees neza kona bando sayuye za kona ndabasa nembele nekie dingle hospitality mkwazo na ninambia kujina mutaje naenda kweka ya hospitality yongo mina nitoke na ngotonya pepondo yune vala nene siku huwa mikati na nene siku huwa maketi na chao no kila kizena muse ndendane kunewea yukezi ya nazima zingwa wea netavye za kwa nengembeza ngazinga zingwa wea na ndesa ilo na kwa ata mzenyo soko kakambena sio ndepyo aya na ndeo manya wiyoyo ni ya na chao na niyeronye ngazwa isio na ndesa ilo mbena kazi ya kanywa yunge kulia inondo nengo mwelewa ndendani zukume nondo vaya nwembu akizumbuka ilo kometa kakule ndi vaya ndukani ne nao nena nao nondo nini ndikena kwa ambondwa noona tompendete muno na ndio umila niye tatu akizipandwa atia mbingeta nyomba na kuvuli yuazio tuamela kwa mundu akoka ni kukombingo ya yukio kwa kasembe kambe asembe musi akoka sisha kazingo nyomba na mundu la azipandwa akisioka nomba saa ambe akule kana nenuma levo kabonda vyano ndo nona kiatu kya kupandu vana kilomita kemwe yo nyenga sana swahili sino vena ni andika kuya sio inondo asema na isie monitor vieza kwa ife school fees nango kwa yai mbetyo eza kwa kuna simu aku asia kaifa mbesa hii na kia kaifa mbesa hii yu inyake yu maza inilo yusara ngokolia mother in law ni wewe muingo na you we watu aitwa we omonini
na twa UN nina miaka 22. O miaka 22 ne kusoma wenda uthi usoma wenda wicha skulu ba na yu mwana ke osi ukutwaite kana mume waku yunda thukuma awe ni kukoma wane kukoma wevi hata yu akoma mandi akamuko blind ati akomete kukoma tu iwa wana mta yu mwenyola wa koma ta yu mbene wa koma kezi akoma tukuna mwenyo tukuna mwenye mientenye tano no mundi akoma ita tukuna mwenye yu mukata yuko asyamu kwa mundu akome akia bila one mwenye katinda akomete yu mwenye ile akakoma yete bila utuku akakoma mwenye ile ndi akeso kome nge yu itatu ate ukoma ate kwa muka ate kwa muka yu na ate udhamba na ate udhamba wende ndo manya na yu Sara mutu ya ba embu izweru tia mbutoke de time mwe ba keretire yuni na tuwete ne umesi mando aso ndana na se ne ngwe ya sena siako no yuze na yu no andikasi ya ine no ndo tatapenda ne so me alafu yuni na naona uyambe tia kanda mina atu mana asya uyosi ndiozi na azimbaka ku wetu ato mwaka sini ya mse azimbaka skulu azia dikanengwa weyaku na mwei last year mwei wa katatu na ino mwei wa January na ino swa itawa Happy Lad Girls High School Lobby na yu no soku na kana nena na ango na kusavia ivetu ndekwe ndo tiwa na siana nyendina vena na sono nitia na ndikia mendi kana niti na sio nondo kona niendete uyani ngakoma kuna ngayisa ku lea na nako nia ngwanda zine kunia mamu kwanza nondo ni mamu kia na mukunia asya wengiliza ati mpesa kavanga mutazi opo angili 50 nako nia ngolonge na mutazi ya ni mamu asya ngiliza ati mpesa asya no nena na ake weyo nese ila manenye na ake yu angoke unikio kwa tunene yu mose evo ata viso matienda hapo wana mwana wake na kiveki enda kiveki tu kiviki kwa tempesa kia kwa tambesa musala wangilisa atikana nikikatunga vala kikasoka vala ve mume ate meenda yu kiveki tu kizi niko mwana wake ati wate na kiveki na kokolia hii oazi waredore miaka miongoli neli ine na tuwaito ni maniaka nye twase nye wa 1990 na twaito 2010 na iya to iyo kwa zioni ya kilomita muonza hii wisu ni mbao iyo kokolia hii iya to isi ya kio kwa siya kuzione ya kilomita muonza kope ondo wake hatu weka na choko sieki ya number plate nya nigonde nondo ne wa tatisone anti wa kemo benyonge anti o kabu kwa nondo niende to wa mandazi mono yu ko ka kesi ya mandazi ka moja kunywa kiai na mwiki ya mandazi wanapenda mbovika kwake na no vuva kuve anaambia ku trabwa wanaume nimekwiki ya la fanya kila pesuni yao sawa yu antuzo tuanete na kia semba vieta ntuola ongina ka so mewani antuzo mutajiwa na ndana mbito vika musina ni wa umavuna yetu wamba kana na ume mo kana mata gwe kana na sindisu na yuzo aya pole kaindi tambe usisia ndataka ilate nengero niona ta ni wanenda muno ana kana resera ni wanena muno kati we tizio kwake ingi nekana ni watu minia livoti eno kati sio kwake ingi sezi ni watu minia livoti eno nono kubwa pena angewa mume amokoka amuka koma enayu etatu ate amuka yuno kwa sana naona ni maana niende solisuna kila indi na meta ka sana wa mwene madike ndo toisizele yune ndamu ndezia mundu ni kuwekana nake nani hata nondo yu wana sia ina zina sana chisi yake ndika tu wane mundu muone sana siti kazi panda pe mali watu wa kwenu
Mpayike no sota matwa yekile titana muthenya wa mbere na matio coka kuingi. Ona mbeza maike ndo marwaite. No zota tu peke yake. Na yu mbeza ta yu ona yu sai nuna mino kwiko ni mbulo ya kwa njilitano ni shindani mazenetia. Na matandazi mbakeza kwa watu itanda viti nisioke musimandezi ne musiye. Katu utethia Sara. Ndia zanewe guaina wendo kwake. Tuimina. Nye kila kembieta kwake yu. Iziana. No nasi ne musi nenda na ne yumisa. Nundo maundo ala mainke we andava siya kandavia we. Kama si nene nundo no zina. Kumazala unone de inwa musi nembune na mwele wanundo ne mundu wako ya milana nasi ya kane ne kalanete ele akasensia. Onge mutafasi kane na mila. No yoga se mundu yo kanga se wene no kwiwanza ni anengwe kila chake na anengo kaiwa mundu su ondaki kana tindelwa kaze we ndo zikula ku mume uzio kama kwa wendete kama kama kwa one wendete nange wosuwe usungu munono ndo mundu su kutau na yaga kusikia na mundu mume tu kwa iye niwo na wajeta kumesia maundu asu ndo na wetele wanoke itedia no wendo tele na mila no nenda omoto umante anda wasio nyone geza weze si antikent kwa mila no keze ya mandrua no ngino kutonya yumondo sumu komena kena asoga kutazia wezio ke anisia kula kwa mume uone kwa kwa mkozi nda kutazia ta tabia naye yune wa maondo mako mema umu nga yini anda zitina sokia nona ndo yone ngona na sine enda vya neta vya za kwa manena na kia iva school fees nusu sana ina lo yuskulu aiza nusu na kia iza nusu ya vole nengo zone vesusia na saa kwa piyo no ni mo otwaya nene katu utethia yumondo yo sayuto sote matala wasuma uko mena kiasi kwa kutazia wewe amuka one wendete wana ngwende otonya ndekana na kuweka la vile ni nenda otona katu utethia katu utethia Nitao kiutete nguku